Vraćam se Zagrebe tebi. Izgleda da smo konačno dobili gospodina. Vi ste recitator, ko je to? Vi ste Željko? Ne zvučite mi baš najbolje. Ne zvuči, malo sam zabrinut sam, gospod Željko, zabrinut sam. Koji su problemi u Zagrebu? Nije problem, nego neki jedan čudan neki osjećaj. Recite. Već 2 dana pratim medije. A što vas se to rastužilo? Nigdje nema ni informaciji o Eli Dvornik. Gospod Željko, ne znam koje pelene koristi, koju hranu koristi. Razumio sam. Ne znam kako mala spava, ja ne mogu, jer sam nervozan, gospod. Cijela nacija je nervozna jer ne zna kako mala od Ele spava, gospod Željko. Da, može misliti. Pišu gluposti, ne pišu o Eli Dvornik. Šta ima još novo u Zagrebu? Bili sam u HNS-u, gospod Željko. A, ovoj stranci? Ne, pa zar oni postoje? Gospod Željko, u Hrvatskom nogometnom savezu. Dobro, a koji je razlog? Da nogometno selektoru našem Taliću dam neke prijedloge za obranu, gospod Željko. Koji su predlozi? Mislim da je Subašić dobar, ali mislim da najviše obrana bi mogao imati, znate ko? Kalinić? Ne. A ko? Čedo Prodanović, on najviše brani, gospod Željko. On ima obrana, gospod Željko. To, čekajte, šta se ovo sad čuje? Ali, gospod Željko, ovo se čuje? Pa to je cirkus povjerenstvo, gospod Željko, čujete? Koji je cirkus? To je gospod Maras na trapezu, a Grmoja mu suflira. A čekajte, mislite ovo oko Agrokora? Da, gospod Željko. A koje je vaše mišljenje oko toga? Ma, znate šta, gospod Željko? Recite slobodno. Ma, zabole me Agrokorčina. Alo? Alo, ko je sad? Ja sam. Ko? Tavin tata Južnjak. Zašto Južnjak? Pa nisam ja Jenki. Ja sam Južnjak Žele. A koja razlika je između vas i Jenkija? A ja sam trafiku legalizira, Žele. Alo, s papirima sve ste riješili. Nije s papirima. Nego šime? Sa krevetom. Kako, ne razumijem kako ste... Ja legnem u trafiku, hajme sad ti makni. Žele, oni ne znaju kako se legalizira, Žele. Šta ima još novoga? Pa ništa, biznis novi, Čestitam, o čemu se radi? A sad sam na mraki kulturi. Mraka kultura, je? Ko je? Mrakni kultura. Šta to? A to, uzgajam ove sirene, Čekajte, onda sirene. to u vezi mora, onda je Kako? marikultura. Ma nije marikultura. Ali su sirene. Sirene, Žele, ove za policijske aute. Vi da ih hapse svaki dan. Fali sirena, frontirke. Rotirke. Ajme, ko tebe zaposlija na radio, ne za Žele? Samo zapošljavanje. Žele, frotirke, jer to se one vrte ujutro kovika i uvate najranije ujutro. Da. Kako je, oni znači uvate i kad se brišu sa šugamano. A od čega je šugaman napravljen? O frotira? Tako je, a ne o rotira. To naučio sam reći. Žele da bi se šugaman rotira. Halo, ko je sad? Mama je. Dobro je, ali puno ime i prezime, naši slušatelji to vole čuti. Mama? Dobro. Mama, pa žalost je. Niste razumjeli ovo? Ruski nešto bilo. Je. A zašto ruski? Evo ga, ko je sad? Ne da, ide. A di ide? Ide pa gospođu Kolindo. A je li, a zašto? Ona dolazi kod nas nešto pojesti i tako. A ručak znači? Ne ručak, pa nije ona za ručkove. Nego? Ona je specijalista za večere. To! Je, a zašto ruski? To me zanima. Zato što je ona bila nedavno u Rusiji, zažela jedno jelo da joj spremim, a to je zebra. Dobro. Sa ruskim kavijarom, jeli ona je jajaca, jeli ona je... Mala. Ne, velika zebrunova, to je ikra od zebrune, gospodine. Znači malo veća... Da, jasno, da ih se može uvatiti, gospođa Kolinda što nešto konkretno. Osjeti konkretno, jeli? Dobro. Ta su jajašca i, znači, zebra u kavijaru, u crvenoj... Paprici. Ne, crvenoj sovjetskoj zastavi, gospodine Željko. Zašto to? Di se to može više naći? A može, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, ni Putin ni više nema, ni filozofski je pun toga. Ja, gospodine Željko. Hoćete reći da ljudi tamo žive u prošlosti? Ne, žive. Bože, sačuvaj. Radio Dalmacija. Najveća kvaliteta.